tigu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Antas Imam Sufyan Ats-Tsauri pada ko guru o Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Miya kalala ulama si ko mga salaf. Guru Imam Asy-Syafi'i tigu Sufyan Ats-Tsauri aswatiyan su iblis al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Swatigu Imam Sufyan Ats-Tsauri su iblis na mas tumunian asu bid'a idi imang gelebek otau adi sumiatang ketang kedadusa. Ino to kagi tigu Imam Sufyan Ats-Tsauri agi ang koto ami akan gelebek sa dusa na tatarimaan yan ami dusa ay barat yan ami kasina na tiarima yan didutu ami dusa sa kaniyang ami kasina miya kapamono tiarima yan didutu ami dusa sa kaniyang ami kapamono miya kapaginom, tiari mayan nutua miya dusa sekanian kami kapaginom. Na kau maamasa, au taufiki wallah, na ptubat siya kito. Ino to, kay tatarimaan niyan, na miya dusa ko kaya paginumian, miya dusa ko kaya sinanian, miya dusa sa ikwayamanan yan, na kaya pamuno yan. Na taufikan wallah ptubat, na maka ptubat sa kaniya. Gitu itigyan na, ino tumo iblis, aya di manggelebek utau na subida adi suti tua dusa kakagia sumia kangelebek sati tua dusa na kepakaya mapikirian na taubat ugay da tigo Imam Sufyan Ats-Tsauri na sudi ngelebek sa bid'ah na dinian kepikir ubek taubat. Ino to ay barat ya lagi dagi ngaya dindelimakan ino margi daki pegawan tanorot kay tigiana miano berama nga ulama ini taman sa kasedekah naisa pariran aya dinya diteru na sedekah miano berakano tamang ko kapagap sedekah kang kiyama kapagap sedekah kang kiina naisa pariyo Allahu Akbar sakana pagko ko manakasadekah na kiyo ko mga sahaba saniyaha, kiyo ko mo patay imam saniyaha, nasa kabuy mihato na pukumo sa sadaka, at iupa makagito imapia ka sadaka, na ino kagiya mawapat so Khadidya, na ino mambuda pa ka sadaka o Rasulullah so karumaniya na Khadidya sa lagi duto o kita. Oat, nagiya na ni Kargin, ang kaya kang galabog sa bida. Kay tetapok sa kaniyan sangkot wa galabog asimba. Na isa parkaon na tigyan na miyan ubrakan mapiaso ka pakapsid ka ako kiyama nayamanan niya na isa pariyo uway mapiaso ka pakapsid ka ako kina na isa pariyo kanaki ubayap separan na suka pakasid ka ako miyatay kasuka pakasid ka ako miyatay na miyagayo na yun suintirwa ulama sa dunia sa pakang gaya guna si kumiyatay ayay separ nang uto akap supa kasi ko sunnaw Rasulullah. Owa. Nagianan, ano ba na imambuhi? Inu iman to na, taman din iman to na, pupay tanong mga ulama, agiya nga yagal bukakan dalimakan. Nakagiya direk tanu perasan o syaitan. Direk tanu perasan o iblis. May suaswa ka no kiran. Sadagaya mayaw na. Sadagaya inayaw na. Isuaswa ka no siya sa ngaya, abu naman nagkakira, nabida. Nagiyanan, karag na kipagpagawaan tano saya. Mapiasakan na marag na kinipagawaan ako. Kaguan ni Mambuna, pamumusiat ako sa niyo. So makakikilala kan. Uwan. Pumakaw sa Tarlac. Pumakaw sa Dagupan. Pumakaw sa Lucena. Uway. Allahu Akbar. Nauda ko budisisyon ni sa ginawa ko. Aki pagawa na kanon ko oriano kaya tanto ako ron sa giyay na marata kadili na baon pupakay si kuyamanan yan na pata madahib na sarwaruba ko pagambal sa sarili akan na madhab arwa ka nun itumpong. Uwa. Nagyuto'y sabab adini saydanakan. Sayamanan yan na ini ginakakan nagwini taplakakan. Ino to, na kagiya
giyang ko to, adita ka pangusiat sa diyagaan, naway din kawasiat, ugay na kagiya aya kaukitan ta na sunna jahiliya. Okay to mga jahiliya. Aya pa kaasalian na okay to mga jahiliya mo to akatimu-timu. Na mapia ka rumi ang usiat, na didim pangagirawi, wasiat na. Uway. Kaya pa kasalian na okay to mga jahiliya, aya pa kasalian na makro, amarururan sa haram, aya pa kasalian na bid'ah, na ati, pangiraw ka, mapia, kakagiwa siya tayo manan niya, napaganuin ko ro. Uwa, nag-iisabab, asabu sa'y kalimu Allah, na aya kasyap siya kung mga galabag ka bid'ah, kakagiyagiyang aya bid'ah na marag na ipagawa, kang utwa ka ba sa tanong, di kepikir tau ba niya tuba takagi pipikir niya nun na galabag asimba adi niya nun di kang galabag asimba adi niya nun di kang galabag lagi dagi nga yayamanan niya na upamana kandalimakan na aya pipikir na nuron aya pipikir nun sabad na sadakaw miyatan owa nakaw to at inaluy tanu di Rasulullah api akasidgaan niyan swayamanan niya nakadidia nakanaw ba lagi daya o kita kaya pakasidgaan niya nun akan dalimakan owa nagyuto'y sabab aayamanan niyan nasabu sa siyapan wallah nagwigaling mo wallah na aya makapupikir aing gedekian sugalabag kabidaa oy kaya katiro nabi na inna allaha hajibat taubata ala sahibiha hatta yada'a bid'ata mata naswalla tibu Rasulullah nasasa panganian suka taubat sang kutwa ding galubog sa bid'ah taman sa dinian ipilak agi yung kutwa galubog yan na bid'ah owa na inuron ka sa pangi nakagigi yung kutwa tibu Imam Sufyan al-Thawri aso ding galubog sa bid'ah na dinian kepikir ubab taubat ano ba na kapikiran yan ano niya ipamamangkol yan na miya kalalasim bagi nga dinian di galubogan owa naswatigin so ding galubog sa dusa na kepikirian na tubat ino to natatariman yan sa Ginoo niya na miyadusa ko. Owa. Gito'y sabab. Asi kumasaw Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala nalagidanan mambu. Basta ulaw-ula din na yan. O mga paguyag sa bida sisiran di tepok si ko suguan, si ko simba. Inumargin akipagawan tanuron. Ha? Inumargin akipagawan tanuron. Kakalia si tanu di tepok si ko galub ka simba. Lagi daging akan dilimakan na si tanu di tepok kuat simba.